thobela, ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka ngaka Magabo, ke le tshwaretše ditaba tše di bose, gomme ke tlo kgopela gore le subscribe, le like video ya rena, gore le kgotle button wo ya go ba le a thumbs up, le share video tša rena le batho ba le ba ratago, le commente on the comment section, ke kgopela comment tše di bose, comment tša lerato, comment tša go bontšha boikokobetšo le hlompho. Ke kgopela gore di advertisement tše dingwe le fele le di lebelela, le se ke napa le di skipa ka moka. Ga le di skipa, channel ya rena ga e kgone go growa, ke molao wa YouTube. Gore channel ya rena e growe, ke gore di advertisement batho ba santse ba fele ba di hlalela. Ke dilo tše tharo fela tše ke di kgopelago go tšwa go lena, gomme a re tseneng ditabeng. Ke rata re dira reading ya rena ya this week, molaetša wa beke. Eupša ke rata gore re dire differently this time. Ke rata gore check pele in our previous lives. Re tlo checka ye nngwe ya di previous lives tša rena. Re bona gore na ke eng ntho e le re ka ba re dirile in the past. Di mistakes tše le re di dirile, tše le re di ka ba di affecta our present life right now. Di dira gore bophelo ba rena bo boima. Re tšwela pele ka go dira same mistakes over and over again. Ge re kgona go tseba some of those things, then re tlo kgona go rectifya maphelo a rena, ra change dilo ka mokgwa dilo ka gona, ra kgona go phela maphelo a makaone, ra dirolla dilo. Ge ke le so ke believer in the past lives, ke a believer gore ge re le batho, ge motho a hlokofala, go bola mmele fela, go bola nama yeki, marapo obviously a tla šala. And then ge le spirit le soul di are into the light. And gore spirits tša rena le our soul di kgone ya into the light, ra re santse re phele ka tsela maleba, re show respect to one another, ratane re le batho, then our soul will be able to ascend into the light. But ge re phela ka tsela ile gore re košana bohloko, re a bolayana, re a utswetšana, re a sebana, then spirits sa rena le our souls a kgone go ya into the light. Ka baka la gore ga se ra phela ka tsela ya maleba, o no kgwetšele gore no ba di roaming spirits, re phela in darkness, a re kgone go bona the light. So ke na le dikarata tše 6 ya mathomo ya re angels, ka ba le living or traveling, ka ba le love life, ka ba le baby, ka ba le karmic relationships, ka ba le Egypt. Karata mafela 7 ke karata ile gore ke molaetša o tšwa go the mother earth ile gore re tla e bona ka morago. Okay, ke lebelela your past life, ke hwetšele gore in your past life it's either o bo le a spiritually gifted person, o bo ena le spiritual gift, o bo le motho wa thapelo, o bo thuša batho, o bo rapelela batho, o bo protecta maphelo a batho, o bo guida batho. Go ba bang le ile gore no sena this gift, but o bo le motho ile gore no o believer in spirituality, o bo believer go the creator of the universe, o bo le motho ile gore bo rata go dira dilo ka tsela ya maleba. And then kudu ka bona batho ba ileng gore ke bona something about Egypt mo go bona, go ra gore o bo le motho ile gore o bo followa di teachings tša Thor goba tša Ra, o bo le into Kemet, ke ka mokgwa o be go le ka gona. So ke bona motho ile gore o ba šoma kudu ka di traditional herbs goba di natural herbs, a di šomiša ka tsela ya go thuša batho, goba mohlomongwe le ena a di šomiša mo mmeleng wa gage o ke protector, o protector soul ya gage, o protector spirit sa gage. Ge ke tsamaya le tšona ba buša ba re o bo rata go travela a lot, kore mošomo wa gago o bo dira gore wena o travel a lot, o ntse o kry-a mo knowledge, o ya o thuša batho, o dira di research,
mohlomongwe fela o ya le di-hiking go ya di-hiking ga gago e le ntho la gore kore o e dira as a way of go kry-a go kgona go dira di-research tša gago goba mohlomongwe ka tselele ya gore o matlafatša your spirit, you are uplifting your soul ke dilo tšo be go di dira. ba re o bo rata bophelo kudu, o rata bophelo ene o bo le motho wa lerato, o bo rata batho ba bangwe ene ebile o bo le motho e leng gore o believe gore ga o le wena motho you need to protect yourself, o protecta mmele wa gago from the witches, from evil spirits. ba se ke ba ralokela godimo ga mmele wa gago, ba se ke ba go romela dilo bošego tše e le gore di tla di ralokela godimo ga mmele wa gago, ba se ke ba romela dilo tše e le gore di tla di šilafatša madi a gago, di šilafatša mmele wa gago. O bo ke protector, o protector your spirit as well, gore those demonic forces, those evil spirits o se ka kgotša di manipulator your spirit, ka gore go sa ke protecte, o sa protect your spirit di kgona gore di ntšhe spirit sa go ka ra phelo ba gago, ka ra mmele wa gago, tša keeper spirit sa gago in darkness and wa kgotšela gore tšona ka bose tšona di kgona go possessa mmele wa gago, di thoma controller mmele wa gago, di controller your thinking. Le batho ba o phelang le bona ka gae ge ba o lebela ba bona gore ai this person o ka re o change it, there's something wrong with this person, e leng ntwe la gore you are being possessed, but there's nothing you can do about it because wena ga o ke protect, ga o protect your spirit. Ene ke bona gape ile gore o bone motho le gore o bo protector your soul as well, o protector your soul e leng ntwe la gore ge o tloga mo lefaseng leke your soul e kgone go ba ascended into the light. That is why o kgone go ba reincarnated again, because ge nkebe soul ya gago e se kgone go ya into the light nkabe o se mo today, o botla no ba o le what we call a ghost, o le ntho re bitša gore ke spoko goba o le ntho re bitša gore ke a roaming spirit goba o le ntho re bitša gore ke a poltergeist, ka baka la gore soul ya gago e tlabe e se kgone go ascenda, e se kgone go ya into the light, because ge soul ya gago e kgone go ya into the light mola o kgona go kopana le badimo ba gago, your ancestors ba ile gore already they are on the light, and then o kgona go bona di-mistakes ka moka tšeo di dirileng ka lefaseng la ka keno. That is why o kgone go boa gape go ba reincarnated, to be born again, gore wena o kgone go dirolla diphošo tšela o di dirilego in your previous life. O ke pone phošo, o bone gore o kgopišitše bomang le bomang. That is why o buile mo ke gore o tlo kgone go uplift your soul. And then ba buša ba re in your previous life there was a time that o bo le ka ra relationship, e be se relationship e botse, e be le relationship e le gore e tletše ka karma. So go ra re wena ka se sebaka o na le a debt, a karmic debt. Karmic debt ya go ke eng? Ya relationship. Mohlomongwe o ka no ba o bile ka ra relationship le motho wa motho mongwe, mohlomongwe o tšetše motho wa gage, mohlomongwe o tšetše motho monna goba o tšetše motho mosadi, mohlomongwe o na le bootso bo e le gore sa le wa bo dira ka ra relationship jwalo le jwalo, goba relationship ya go e be le very very toxic. Jwale go tlile mo ke ntho la gore o rata go phošola diphošo tšela. So ge e le gore ye ke ya relationship e bolela le wena o tlo bonagane jwale le ntho la gore ke nnete di-relationship tša go ga di sepele gabotse in this lifetime, di-relationship tša go ga di laste. Batho ba o phelang le bona ka mehla ba ka ba go cheatela, ba ka ba sa go respecte, goba motho no ba ka dibeke a sepela ga di laste, goba di-relationship tša go di toxic, o tletše dintwa, a gona respect ka re ga relationship.
goba batho ba phela le bona ka mtlha ke batho le gore ba tlela go go usa ba tlela go shumisha ba tlela go utswetša ditšhelete tša gago goba mohlomongwe le ba tlela go utswa your light ba tliša di-blockages in you ba utswa that light ba utswa those blessings ke karmic debt ke dilo tše le gore wena go na le tše le gore sa le wa di dira some of those things in your previous life so that is why dilo tšela now di diragalela mo go wena ene yanong ke nako e la gore o tše action ya go fetšiša dilo tšeo okay ge ke nyaka molaetša o tšwa go mother earth a re mo go wena a re I am your divine mother a re ke motswadi wa gago wa semoya we belong to each other a rena le wena re mmogo speak to me of your concerns a re bolela le nna ka mathata a gago I will receive all you offer me and show you the way a re ke tla dilo ka moka tše le gore o mpha tšona a kere goba dilo ka moka tše le gore o mpotša tšona dilo tše le gore di a go tshwenya tše le gore o mpotša tšona ke tla go thuša ka tšona ke tla go bontšha tsela so go ra re mo ba go bontšha gore the universe mother earth goba mangelo a gago goba badimo ba gago ga se ba o furalele le ga tete ba rata go go thuša ke ka fao ba rego bolela le rena bolela le bona ka tsela thapelo bolela le bona ka tsela ele ya go phahla goba go phasa phahla o bolele mangelo a gago go mo tla bona ba tla go bontšha tsela ba tla go bontšha na botsotse go diragetšeng le rona o swanetše o solve jwang o swanetše o se patele jwang sekoloto seke this karmic debt ye lore ya ma relationship o swanetše o ipatele ka tsela mang okay ge ke tšwela pele ka molaetša wa rena wa bekeke a kere o ka ke kgwetša o tsena ka re bekeke e le ntho la gore o tsena o ka re o lapile o tlalelane o balabala too much go na le ntho e le gore e go tshwentše mo moyeng goba mo pelong go ka ba wena motho e le gore the past few days go na ntho e le gore a o dirileng yona ntho e leng gore e dira gore wena o thoma o nagana too much and ya ba ntho e la gore go na le dilo tše le di diragetše go bontše go gola mola morago batho ba e le gore mohlomongwe ne ba sa o treat gabotse ba sa o treat equally le batho ba bangwe ba sa go bontšhe lerato ene ke batho ba e le gore wena o bo expecta lerato from bona o expecta gore ba o protect but ba ile ba faila they failed to protect you ene go na batho ba e le gore ba ile ba o heta ba bangwe ba ile ba o abuse and all these things ga se o fole ka tšona o di beile mo pelong ya gago ka mehla ga motho a o dira something e triggera what happened in the past e buša bohloko bola e dira gore o thoma o nagana too much ka dilo tše la diragetšeng ke ka baka leo wena ka mehla bophelo e potša gore nna ke na le di-bad luck nna ga ke rate ke batho nna batho ga ba nnyake gante go diragalang ka nna ba re bothata kore wena o tšere dilo tšela bohloko bola bokweleng o bo beile mo pelong ya gago ga se o hwetše thušo ka bona ba re ye ke nakwela gore o hwetše thušo ke re ya motho o mo tshepago o ile gore o ka nna le ena fase wa bolela le yena go kgonagala gore o lla dikeledi di tšwe mo mahlong go dira sewe ke tsela ya go fola o ka bolela le motho o ile gore ke motho wa family o ile gore wa mo trusta o ka bolela le motho o ile gore ke mogwera wa gago wa mo trusta o ka bolela le a professional person motho ile gore mohlomongwe e ka ba a psychologist goba mohlomongwe a spiritual person motho ile gore o tla theeletša mathata gago mme a kgona go guida a kgona go kgothatsa ba re ke yona tsela ya go heala ke the first step of healing that one then the second step of healing ke tsela ele ya thapelo then the third step of healing ke tsela ya go bolela le badimo ba gago ka tsela ya go phahla ntšha bohloko bo bokwa mo pelong ya gago tshwarela batho ba uwe lebala ka dilo tše ba o dirileng tšona tša raba o di rape o di erase di tšwe mo go wena le ka moso o ka nagana ka batho ba go ba o kopana le bona se ka kgotse le gore o nagana dilo tšela ba o dirileng tšona ba re go ntse o keepile those things inside your heart ke yona ntho ya dira wena o palelwa ko o movela pele o palelwa ko gatela pele bophelo ba gago a botswele pele bophelo ba gago bo move around in circle
because dilo tšeo di holdile back. So you need gore o fole, and then once fela o fodile mo moyeng wa gago o kgona go lebelela dilo ka leihlo la semoya. Ba re nako tše dingwe di-enemies, manaba ke tlo bolela ka batho ba go loya, bathakati. Ke tlo bolela ka batho ba ile gore ba šomiša ke bathakati. They're being controlled, they're being used, whether motho wa tseba or not, they're being used. Ke tlo bolela ka di-evil spirits, ke tlo bolela ka di-poltergeists, ke tlo bolela ka di-roaming spirits, ke tlo bolela ka di-earthborn spirits, ke tlo bolela ka di-demonic forces. Ke manaba. Ge ke bolela ka manaba ke refer to these things because ke tšona di tlišago lefifi ka rapholo ba gago, ke tšona di dirang gore wena o palelwe ke go gatela pele. So ba re ka nako ngwe manaba go na le tšele gore ba di dira mo go wena gore wena o phele o nagana ka dilo tšela di diragetseng kwa morago o se ka kgona go lebala. Why manaba a dira so? Ke ntela gore wena o be too emotional, o pele gore go le too emotionally, o lla pelo le botlhoko, o thoma go gakanega, o ba le letšhogo ka rapholo ba gago, ga o kgone go focusa, ga o kgone go lebelela gore na go diragalang ka ra bophelo ba gago right now. Ba re tseba gore go na le kotsi ye le gore ya diragala ka se sebaka, gomme manaba ba tliša that fear mo go wena, ba dira gore wena o gopole ka tšela tša morago o focuse mo go tšona than go bona this danger ile gore ya go batamela ka se sebaka. Go na le ntho ile gore manaba ba nyaka go e foša mo go wena, gomme ba nyaka gore ba o hwetše o le off guard, kore o se aware, ba o hwetše ile gore wena ga o bone le rona go diragala eng, ka kala re wena monagano wa gago o mo kae o dilong tšela tša kwa morago. Ke ka mokgwa ile gore ba nyaka go kgona ka gona because go le alert ba tlo palelwa, so gore ba o kgone ke ntho ela gore ba o distract. That's why mangelo a gago ba re tloša that grudge, kgaogana le yona this grudge, lebala ka dilo tšela di diragetseng kwa morago, tshwarela batho ba ba o fošeditšego gore o kgone go move forward, gore o kgone go bona meleko ga e tšwelela. Ba re šomiša di-senses tša gago tše modimo a o fileng tšona gore o kgone go sensa ge danger e tla, ge bohloko bo e tla, ge mathata a e tla, gore o kgone go protect from those things. So mangelo a ba buša ba re this week kry-a more knowledge ka spirituality, ke thute a lot ka spirituality, tsebang gore na o mang o ya kae. Ba re leeto la gago ke le letelele, you still have a long way to go. Ba re once fela o forgive those people, o ba tshwarela batho ba ba kgopišitšego ne, o lebala ka dilo tšeo o di ntšha mo monagano wa gago mo mogopolong wa gago. A kere ba re it will be like as if you are breaking the chains, di-chain tšele le gore di be di go hokile maoto le matsogo, wena ga o di bone, ke di-spiritual chains, you are breaking them right now. And then once fela o di breaker, and then that life of traveling, the previous life yele sa le wa iphela of traveling a lot, learning a lot, ke ntho le tlo e dira. O ka traveler physically e ntho ya gore o ya one place to another, ebile o ka no kgotse le gore ga o travel physically, nka no re o traveler mentally ka go dia di-research. Re na le technology ye le gore e advanced these days, o tsena Google wa ke thuta ka se, wa tsena bo YouTube wa lebelela se, wa lebelela sele e le go ke thuta tšeo ke thutang tšona. Le gona o tla bontse o tšwela pele ka dithapelo tša gago, o bolela le mangelo a gago gore ba tšwele pele le bona ba go rute ka bophelo ba gago, ba go botša gore na purpose ya gago in this life ke eng le tšele wena o swantše o di dire ka gare ga bophelo. And then ba buša ba re o tlhokomele mabaka a tšhelete, ba re go na le tšhelete e le gore e blokegile, go na nako e le gore sa le wa fa motho tšhelete, o file motho o morong tšhelete, motho le gore a ka ba ile a šomiša muthi go bloka mahlatse a gago
a stilla your light ka that muthi through that tšhelete la mo fileng yona. Ba re ba go fa dimpho gore wena o share goba o thushe batho ba ile gore ba hlophega. Ba buša ba re ga ba bolela ka batho ba go hlophega ga ba bolele ka batho ba ileng gore they are possessed by the enemy. Batho ba lego possessed by the enemy ke ena motho no le gore o tlo mo fa tšhelete a ya a e bereka ka ditlhare, motho a practicing witchcraft goba motho le gore o šomiša ke bathakati. Ba tla mo romela mo go wena a tlo kgopela tšhelete wa mo fa a iša back mo go bona ba ya ba e bereka ka ditlhare tša bona. Be careful. Motho le gore possessed ke motho le gore mohlomong a ka ba šomiša di-drugs a ja dinyaope jalo jalo. Ga o tše tšhelete ya ga wa fa motho wa mohuto nowe ka re motho o possessed go mo fa tšhelete gore a re wena o feeder those demons tše le gore di mo possessitše. And immediately o seno mo fa yona that money go ra gore wena you're selling your soul, go ra gore wena o bula mabati, you are allowing these demons to enter your life ka re these demonic forces di tla utswa kganya ya gago. Ba re tšwela pele ka go ba more generous o thushe bao o ka kgona go ba thuša. Ba re eupša o tlo thuša mo e le gore wa kgona o ska tšeo your last money wa thuša motho. Ba re šomiša tšhelete ya go gabotse o save enough for tomorrow. Ba re ga ba nyaka o bona wena o le wena mokgopedi o le wena e beggar o tšama o kgopela batho dijo o kgopela batho ditšhelete. O swanetše o ikemele ka maoto ga o kgone go itirela. Ba o file maatla a gore wena o be independent a gore wena o kgone go itirela. Ene ba buša ba re when coming to relationship this week o swantse o make sure o balance your relationships le mešomo ya gago goba di dilo tše dingwe ka ra bophelo. Ba re o paya too much attention go mešomo ya gago. Ba re you are too selfish, you are too self-centered. O nagana ka wena fela ga o nagane ka batho ba ba leng mo gaufi le wena, batho ba ile ba needa lerato la gago. Ke karmic debt yela. What happened to you in the past e sa o haunta wena ga o tsebe. That is why o phela ka mokgwa o phelang ka gona. Nako nngwe o ba busy too much mo e le gore o lebala go tlhokomela bana, o lebala go nna fase le bana ba gago wa ba thuša ka dilo tša sekolo, wa ba tlhokomela ka go ba rekela dijo, ka go ba rekela diaparo is not enough. Ka nako nngwe dula le bona fase tšea le bona dikgang e kwa rena ba tshwenya ke nkara maphelo a bona ba thuše mo o tla kgona go ba thuša gona. Ba re gona batho ba nkara bophelo ba ba ile gore ba fila o ka re wena o ba neglectile ga o sa ba nyaka ka ra bophelo ba gago. They don't feel loved, they don't feel accepted by you. Ba re gona le dilo tšo swantše di lokiše ka mo lapeng, lokiša lapa, gona le tšo le gore di a senyega. Ke karmic relationship yela. So wena o tlo lebelela na go tlhagang ka ra bophelo ba gago ene wa leka go fixa tšo le gore wa di fixa. E ba le enough time for your family, maybe ge le gore motho wa di-friends, maybe mohlomongwe sometime with friends as well. Ene ba buša ba re o seke wa lebala your living ancestors, fela o ba founela, fela o ya o ba etela, o seka lebala ba botša gore wa ba rata. Ba re ke ka mokgwa le gore the universe e tla bula mabati ya o tlišetša dimpho ka o tlhokomela your living ancestors. Nagana ka bona pele before ka tla wa nagana ka ba ile gore already ba sepetše. Dilo tša bophelo tlo no sepela gabotse, and then o tla kgwetša lethabo ka ra pelo ya gago, go tla ba le lerato le lentši ka ra pelo ya gago, and then o tlo realize gore gona batho bantši ba ile gore ba go rata. Ba re se ka kgwetše le gore wena ka mehla o nagana ka dilo tše dimpe fela ka ra bophelo, nagana le ka dilo tše di botse tše ile gore di a tlhaga ka ra bophelo ba gago. O se ka lebala go senda a gratitude, a thank you to the universe. O se ka lebala go leboga modimo, o se ka lebala go leboga badimo ba gago, your ancestors. Ke yona reading ya rena, ke a tshepa e tla bolela le lena gomme ya re kopaneng beke e latelang. Ke a leboga.